swastaya sofa dula swastaya chosa hande man Krishna baba ya lekha sa sichun nuwa bakhen thome chikunda jadu lolas kusia ka ningo kha kala thong jadu taksa khale de na khang kusi tho yupa ga de no kha o chule ga de na no tho taksa khale ne sali sa ka sa ye to da gune ne nuwa khang pang gi go chu chu topic de taya chi sa jadu de nyaki yan no kha chara sa gune ne I de hilma dai ko thana kha jadu de hilma chowe sa ga jong ge mai bu chuni ring ko thana chi sa yan no kha ta thong na tho phayo ya no do तर थौं चाहिँ छ बाला ज्याद नदु सुलेर गाडा नेवा मी को भाजु मिस बिन त हो तर वो मी हाल दुसे जुगे सपोर्ट या द म्युजिक त दुसे जुरे बिदि को मन्ते नुले बेचौ जिमा जस्तै थौले हिन्दी फिल्म बुदि जुल अझ थौले नेपाली मे त न यो ज्याद हुँदो कराओके रिउके छौ सिस्टम हो गोबुदि ट्र्याक प्ले जी अछि सन वे गबिनि ओ न सय त लुमङ गाछि सन मी हाले कुदा यन्जुनी ओके ना भदि जा प्र्याक्टिस न जी छौ सिंगर जी मदु बिन्द भदि जा हपाटी वन खला रहेन ज्याचौ ख उगे थौये जजो तेक्सा खलेन थजोये मेचाय छ विमोचन या नउदु आला छिसा चिजि थो युपा छुले गाले विमोचन दि देउदु छगु मेचाया मेचा धमु ट्र्याक कराओके या छ उले ज्या दि देउदु अले थो कराओके सायद नेपालले फर्स्ट टाइम न दिपु छाले गाले कराओके लेको दुनी तर फर्स्ट टाइम छाले गाले थो चिसा पीसीडी न दुथ्के तर पीसीडी भिजुअल मुखसे वो ट्र्याक प्ले या ओके द वे ग दृश्य त समावेश यान दउ दुठ्याक दउ ओके छौ नु पहयो बदि तो निगु संजो ट्र्याक कराओके लिस्ट से पीसीडी न ख ओके थके उले ज्या दि देउदु अले उले ज्या याने दिया नि दि थन पहा गदा छि हरिबम छम संगीत के भाजु थन जाइ चना दिगदु वे ग सुलेसा पकान ख वे ग ना जाम लोग भामो अझ नेपाल भाषा खेलै छ अझ विशेष नेपाली भाषा खेले एकदम लोग भामो संगीतकार वे का खान न्यू बजाचार्य जी वे के तो ना भाई जले लस्कुछिया धन्यवाद सुबह न्यू जी आथों चाहिँ जी खास तो दगले नतिन भए नेपालले जको मुख यो को थाले दुई मात्र पिसी दिन समावेश या तो कराओके छबु विमोचन या त छि थौ मुना चुना छि पायो त चाहिँ यो के लागि सुबह न अले दगले ना विमोचन पाख्यो ने जको ख यंगे अले दुख दगले ना चाहिँ ठिकै विमोचन पुलिस जा पाख्यो नि अले थो उले जन छौ थयो ख तो यो को सोध पेन जोटा तो ट्रेन नाम चाहिँ छु डबली सो समारोह ना मु पा त यो आटो इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया छेचे त छिन्जौदु एकदम बालाई जी तो कम मो खर्च दक्कु था छिन्गिउ छ टेक्निक न काको आ ठिकै नै छि उले ज्या थन्दु तर प्ले अनि जी छि स्टार दि माथन छि टेक्निशियन बाजा चाहिँ सृष्टि आयो नि का उले ज्या सुरु जोले गाने मेरा बाजु जो बेगमा तो ट्यागिङ थन छि विधिवत रूपमा जो स्टेज गुजी थन जिमे तो इमेज 97.9 या तो डब्ल्यू सुना छि पोलिज जोले ओपिनी खोजे मासु गरे दु लिमो माइक जुना सौ मासु सौ किपालु आको गुडी तया जिमो तो देव दु नाचे नेवा कराओके जेजुल अटुके चाहिँ मुक नि चिन्निपु मे त दुछक तो लोगा बाबुजी मेका मे थल पलकली बदा तबे न थो गु उले जेन दिल छि मु पानी उबे चलने छु अचन नु अखम थो सिस्टम एता थयो कथा या गु मेता कराओके प्यालो के बिन्दि छु नु अखम तो कराओके धाबले चाहिँ जी नापा छ नि जम्मा एकदम गगतले 25 वर्ष दिन हो तो नापा जिते ओमा तले सन्दै समदु वो चाहिँ नापा दिन जापाने उनी वे उनी जा दुबले वो चाहिँ दक्ले पले जी चाहिँ शिव चाहिँ उबले नि आगा उबले त सीडी प्लेयर जो सीडी न प्यामो टाइम में वो सब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग है वे सामान लिपन वे सामान चाहिँ लिपन म्युजिक नेपाल लाउन स्टार्ट जुसन वे सामान हैन वो 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग उइते नाबा चाहिँ जी चाहिँ तो कराओके प्ले रि सामा उइते नाबा जापानिज देशमा एकदम सुरु आउट है छ त जी सीका चाहिँ सुरु आउट चाहिँ जापानिज मेले अपो चाहिँ थोजन एकदम प्रचारै हो ख थोजन उ टाइम में जिरा मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सुरु मजुले और चाहिँ जिरा थियो पसिबलै मजुला नाबा रेड नेपालले एकदम मोनो सिने रिप्लेस तो कोन छोए गुसमुसे दिया बनियो पैसा सेपरेट या मिले मजु आयो अवस्था छ नि अरे नाबा थियो बिचाना जिरा सुनाले या हो आज या थोजनी मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग आठो थुने उठो पनि कराओके चाहिँ एकदमै पपुलर दको चाहिँ थाहा छ 30 यो मे म्युजिक ले चाहिँ दकोसिना एकदम हाले म्युजियम त्यो मालजी माली महो मालजी माली हो यो चाहिँ हिसाबमा थोजनी आज जापान लेभल अरे पनि विदेश पनि न यो गरगन देशे हुना
अनि यो कुनै एकदम पपुलर छु तन आथों पनि वया नेपालेन एकदम पपुलर जेसौं तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ ख अले विमोचन डब्ल्यू ना या चाहिँ छिन अब यो कुरा चाहिँ थों थोरो छि मिडिया 97.9 या इमेज चुना थोको थों या दुबले छिदा गस्ते छु द एकदम नेबुस ओले आपिका का बाकेन न दाइ सुलिन्द्र साके न इमेज ये फेमस मु ज्याजो न्यागामी ख अले मेमो छि पासदि रविसन साके थयो आवेदन न लसको ज्या सुलिन्द्र छि रविसन गेन सिकबिन्द्र थो बिचा गुगदाउ दग्ने नापा थयो छ छरा दोक्सी मुने जे चाहिँ दग्ने नापा चाहिँ न देवी भाषा में दस सक्छ त न जसलपा लेसन लसको न दुरे ठाउँ छम ज्याजो न्याकेम कथन सिबेन छमा पिकाका कथन आइ लागि त गुची सन्त सिरि पिक्नु दु साचिक मिसन सिएसिला त बु थया तुम लोकौ हामा नेपाल नाला संगीतकार जो वकमा गु थो विमोचन यादेला ओके लाग्यो कि तयको सुबाना बिया छ न अले थगु पिकाका कथन थामा सा रसन सके दाइ कथन लजी जोला सुलिन्द्र जोला थगु पिका त नेपालले अथ खप्याउ कथन का नेपाल त के नापा कथन जोला तो खाराओके खसा र थगु बिसिर कथन का के बयान नाता खाना छु खजे होला अथके लागि ठीक बिसन त चाहिँ नेजन देवी भाज मेज बिसन गु थो म्याले नुगा कोसापि ख कथन भाज मेज बिसन अवश्य न थो एकसया कया वाना दि फै अथ पिका बिता गेउ ला थो खास नापे वो मुदे पिका इच्छा ख तर हरेक आदि थाना लिमला हरेक बाइन थटा त का च्या दो लिमला तर यसमा पिका धरा न त ट्र्याक्टर एक मुसिक त कलाका त हरेक किसिम दया सब तया द ट्र्याक दि धाउ ट्र्याक न कया जो बल्ल खुसी त पिका त ताल ख लखन बिचे उनी पिकाउन खन्जो खसान थोची देश अवस्था बाउन देन पिका मखौ त थोची पिका खान मेन थोची टार्गेट छुरा सेन थो गु थोने मिहाले यको देर म कलाकार त नो प्रतिभा कथन ख वेलकम ने हाले म त पिन्दा त नेवा मे छु कथन लोकं ह मे त तया कसैको थके हारी फेमा अथके थो अपु छुरा से गरे कि मे म्युजिक ट्र्याक वे तर के ब्याकग्राउन्ड सब गु देमा ख उदै म त थके चिसन पता दिशा मजिका छु कथन साउन्ड त चिसन वे तर थमा माइगा हाल्ने त साउन्ड टोफी त 18 दिनले चाहिँ साउन्ड चिसन हुन्छ नि कम से कम चिसन त हाल्ले चाहिँ अझ अफी माले ओ कथन तय ख ओ ब्याकग्राउन्ड त बिसिर कथन जुब्लेन त चिसन टिभिस लेन ओके गु लिरिक्स त वे सफ्टवेयर त वे नि देवनारायण दु प्रचलित नेपाल